dengan ini menyatakan kami anti terhadap berita hoax, kami anti isu sara dan penyebaran kebencian, dan kami mendukung Polri dalam penegakan hukum terhadap pelaku hoax. No hoax, no sara, Indonesia damai. Yes, yes, yes. Murder on call with the fight now. 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline.